katika kiti chako cha enzi. Asante Yesu. Poni mwako tunaomba Bwana MC tusije tukatumia muda mrefu waende na giza. Kwa hivyo naomba, na ni maombi yangu, tusiwaharibie wakati na Mungu atatubariki. Kutoka kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 8, tutaanzia mstari wa 8 ifike mstari wa 17. Tutaangalia neno la Mungu mahali hapo kwa ufupi, na ninaamini Mungu atatubariki. Asume wa Keli kidungu cha kana muso wa 8 tupige muso wa 10 na muanza ya siatao. Na kweli wa muda na umwe Elisa aenda tsunami balava mundu muka winguma na muingezia aleleu na kondo wau kweli wa odila wapita adukila aleleu na muya mume wa na muya mume sisi ayune ngona u ne mundu mutheu wa Ngai na muso wa kenda na muya mume sisi ayune ngona u ne mundu mutheu wa Ngai ulao betela kwitu mabinda onthe nengo kwisuba tuseubya kasumba kanini wakoni na tuimwi yapo ukomo na mesa na kivila na kindu cha kila hiki ya wata na kweli wadila wiuka kwitu akathukila hapo na kweli wa muthenya umwe o kabau na athukila kasumbani na akomapo usawe 12 na mwangeasi muthukumi wake mweta ula tsunami na mina umweta au ngama mbe wake na muya yumutabie sisia no tusubite na usubio uwonde ulawekwa nata no kwenda ubolewe undu kwa musumbe kana kwa kavuteni wangu duta na ngeasi asungia nibwo nde mwana na muume wake ni mukuu na asia mwete na dhila wa mwetie au ngama muomoni na asia ibinda tali chabika ukeliwa ukwete mwana na ake asia aiye mwei wakwa we mundu wa Ngai ndukatabia muthukumi waku mwetu ubungu sowe 17 na mundu muka usu aitaba na asia mwana ibinda leu chathi chabika otondu Elisa wa mutabisie. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili inapeana historia ya wafalme
na wanabii. Na katika kifungu hiki tumesoma, tunaona mtumishi wa Mungu Elisha ni yule aliachiwa double portion ni Elijah, na nendalika natiswanie muno liulu wa undua bata muno kutwika ala mena bata kusaidia wale ambao wako na shida ama wako na haja. Wasoma ndene wa meswali tutabina kusoma wiona muthukumi wa Ngai Elisha ni wabitila abau na mundu muka tsunami. Biblia yasya kana ekala akiswania yulu wa muthukumi wa Ngai. Maana mtumishi wa Mungu alikuwa anapita pale kila mara, akafikiria sasa huyu mtumishi wa Mungu tutamsaidia namna gani? Naende era akiswania na ona pata wa kutwika muthukumi wa Ngai, ona pata wa utwika muthukumi wa Ngai katika mabata make. Naende uliona akiandivazi na kunena na mutumia wake nundu musinde wa andwele musitiwa mtiwa jao tiwa mundu umwe. Katika mboma zetu tuko na shida, maana nikifikiria mimi kama mwenye nyumba kuna jambo ningependa kufanya na ninaamka asubuhi na ninaanza kufanya bila kuharibu mke wangu. Kibetikiki yao sa mwana wa kuosa ibinda na kwikondula wingoni yacho chendieni kana kithoche mutumia wacho katika undula kikwiwa wingoni undua utwika muthukumi wa Ngai achenda mutumia wacho na chamu yati na wasoma ndini wa meswane Yesu ya muswane we 10 wa muswane wa 8 na wa 9 wibya kana kibetike chaye kibeti kinguma na kwila kibeti kinguma omundu no twasie ni kiwango cha gavana. Huyu mwanamke alikuwa kiwango cha gavana, lakini akaona haja ya kusaidia mtumishi wa Mungu, na ndio akaambia mume wake, kuna jambo tungependa kufanya katika nyumba yetu kuhusu mtumishi wa Mungu. Na amuyati tese ubye kasumba nikana muthukumi wa Ngai abetilaba akakomelabo na tuamina kwa kakasumbaka tutaweka meza watakase kwa ajili ya miili yetu, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Bandonye kanamba kimali mwiwa damu ya dokewa nimba ndumo namba Mwanza mwiyo kile mutane chane mitane mebaki tanai uitembo kelele chade mitane neba uwe aiko uyonde katingi Hero Sound. Kwanza ninasema asante Maulana nanunua mpichaba Nundu nambia ubangide tadeke Kibitwe na iliso na siamba tondulu muno Mara mami wanzaye mugano kuiwa nae Nasa kwa takarono kuiwa nae Kupata adali akaponea mwanyete Kupata mbanga akaponea mwanyete Na yuni naitumi tatalegase ukukumya Yesu taiwa muno Ai Yesu taiwa Mungo waku umbiane Nungu mutito wa neinuke Udeamuka Kaninga wapa Kristi Udeamuka Kana mami wapa Kamele Udeamuka Kangunga mamba inene Udeamuka Mwanza kwa nyumula Udeamuka
mutane na yuwa doni mueba muyambe musile wetu wenu chukwa ise musubi ebyo muweni chuwa yenesa musubi ebyo ekinane sana maringo musubi ebyo ekinane sana maringo musubi ebyo nono kumana mosa twe utuko twekalandesa kumana mosa nangali twekalandesa na yunoka ni mgowe ya twike wakwa na yunete mali mingi ya twike wakwa leta we wakwa taukia maitali leta we wakwa taukia maitali atambasi ngulu walitwa muka wa Alex atambasi ngulu walitwa muka wa Alex baby honey baby no you were my choice mutito wande inoke odeamuka kaninga wakwa Kristi odeamuka kanami wakwa Kamele odeamuka kango mama inene odeamuka kamwanza kwa jumla odeamuka tukuite mali neloli asa tukuite mali neloli nene odeamuka odeamuka apochopocho ngungiye nungati odeamuka apochopocho ngungiye nungati odeamuka aina saumia wapi shara ya wendo wendo mudei saumia wapi shara ya wendo mudei wendo wako kwa Eunice ni wanbie kwa saumia wapi shara ya wendo I swear aina saumia wapi wine sweetie wewe moyo saumia wapi shara ya wendo mudei mama ngine sangwe ndete sana kinwa kwa saumia wapi shara nataka niwe uweponi mwako. Yesu, nataka niwe nataka niwe Yesu Yesu uweponi mwako. Penda tukae nawe Bwana, twapenda tukae nawe Bwana. Ambia Bwana unapenda Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa ajili ya siku ya leo. Nyakati na majira ni yako Bwana, mfalme wa amani. Tunapoanza ratiba ya siku ya leo, Mungu wetu, tunajikabidhi mikononi mwako, ndiposa Mungu ukawe nasi. Tunaomba Mungu ukatutakase na damu ya mwana wako Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya Sam na Nazi kwa umbali ambao umewafikisha. Jina lako lisifiwe Mungu wetu. Tunajitweka mikononi mwako katika sherehe ya siku ya leo, mfalme wa amani, tukaweze kuona utukufu wako. Tunaposikia neno lako Mungu, tunaomba Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu wetu, ndiposa Mungu tukaelewe na neno lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tunakuomba. Amen. Nini mena bata na ngutabia ngu yati, ningependa kukutambilia ya kwamba ni watika matika na ngoo ya kwenda na ulaumu nene ya musiene kwako. Kuna jambo ambao iko na shida na Mungu ataenda kusuluhisha. Bwana Yesu asifiwe. No kwila wamusi kwa kubia bata utaya sa kuyania nienda ukuya nesa otondo akangu nabi mbezi ilasi ya umia la mbelezi imisi ku chadele jaba cha pasta oteke limo.
twinamuvea twichathini kii cha sabu na nasi alanga ya sawa itu mutheu niwonie ni mailite pili wanachathi ibindani thiti na Jehova nga ya sawa itu mutheu niwe twichathini kii twenda kuboya isitwani ya Yesu Kristo tuchambililia chathi cha kumya ngai waitu katunenge ulau otondo mundu mukamu sinami wosie mwana waku twika Elisha muthukumi waku na ngai waitu ni Jehova waungamana nake ona wamunenga mwana atai mwana tienda kuboya Yesu Kristo nikanoka tunenge ulau munene nikana tukatwike ciana situ na netu isinesa kana ngai waitu onokeania mabata mango situ ona maundu maito ala twinamo mwe Yesu katuyaniana ukatwika usio ine yaku ngai ritu yani tedia msinga ya sawa itu ni Jehova na hivyo ndetwikane sadima misire ndinga ya samutheu nekati kone mumo waku ibindani tathi ngai sitwa ya Yesu Kristo mutangi waitu nitwakuboya nacia timuvea kwa nana ana tui na nduma musie mundu wa kutukwata moko ngai na mwathime
tuchambelilia chathiki na ngai newe yonania mwi musumbi ni watutethia na Yehova ngai tatwika athukumi maku Samuel na nasi titunga mubea ngai nipithwa nikwete mithizio ila yaumwa na ngai waitu nitwisi kana Yehova taumya nundu wa lusi ila libewo twenda kuboya Jehova waitu ni kana ukaende na kwikanisa nitatuka kana be na priwendi nyingirimbe tikwisoba otondu weyonania patuni bangai ona Yesu ingi ukeyonanie na ende ngai waitu tibikia kona tukibika muthana wa mutwana ngai waitu tikautungia mubea Biblia yasia mutwana ni utaiwe ni andu onthe kondu ngai ni twakwisoba nikanoka tutethie noka twikenesa ni mubea nundu wa kila umwe ni mubea nundu wa MC ni mubea nundu wa mesirele ngai waitu tiboya nikanoende na kumongela mumo noende na kumanenga kwitha na mwamba ona kubika twisa kona muthana wa mutwano ona kuendea nikithi wayu mwi musumbe mesiyesule na siana ila cia makwatania mwi waitu ende utwikenesa athima ndo athima kanisa athima kilomwe waitu ati chuma luka na kwenda mesiyene yaitu twapo ngai wa mumo nikanoka tusubie bisio na mbanga alama malukile ona alama endete mbone ngai asa waitu mutheu nitwamesuka ni yakwa kwisitwa ni Yesu Kristo nikanoka mabwike na ndakamya mwana wa Yesu Kristo ona alama ya Nairobi ona mambelije safari tigo ya Kristo Yesu nikanoka masubie na mumo wako kameanie na kila umwe ukamunenge kubika nenga ngoya yake kutungia mubya ibyo ndatwike useo nani wone muthana wa thaidi omba nyango situ usumbe undu wako athimanwe nondo wako thaida Yehova waituni twikenesa na mumo wako nutu yani isitwa ni Yesu Kristo mutangi wetu nitwakuboya.